Kišni oblaci skupljali su se iznad Zagreba tog hladnog novembarskog jutra kada je Marko Petrović prvi put čuo da ima sestru. Nije to bilo obično otkriće, riječi su mu se sručile u svijest poput munje koja cijepa tamnu noć, ostavljajući za sobom samo zvuk grmljavine što je odjekivala u njegovoj duši. Imao je tada tek 11 godina, a vijest je došla kroz šapat njegove komšinice, koja je mislila da on to već zna. Zar ti niko nije rekao da tvoj otac ima još jedno dijete, ta rečenica će ga proganjati narednih 30 godina. Tog dana Markova cijela stvarnost pukla je poput starog ogledala. Otac Ante, čovjek čvrste ruke i strogog pogleda, nikada nije spomenuo da negdje živi njegova kćerka. U njihovoj kući o tome se govorilo samo šapatom, kao o nekoj zabranjenoj priči koju niko nije smio da izgovori naglas. Marko je osjećao kako mu se srce steže svaki put kada bi pomislio na tu nepoznatu sestru i gdje je, kako izgleda, da li zna za njegovo postojanje. Ante Petrović bio je čovjek od malo riječi, tip muškarca koji je smatrao da emocije treba držati pod kontrolom. Došao je iz malog sela blizu Karlovca, gdje su se muškarci mjerili po tome koliko mogu podnijeti, a da ne pokažu slabost. Kad bi Marko pokušao da pita o sestri, otac bi samo klimnuo glavom i rekao, to je prošlost, sine. Mi gledamo prema budućnosti, ali Marko nije mogao da zaboravi. Noćima je ležao budan, zamišljajući kako bi bilo da ima sestru, kako bi se zajedno igrali, kako bi joj pomagao s domaćim zadacima, kako bi je štitio od druge djece u školi. Godine su prolazile, a Markova opsjednutost nepoznatom sestrom samo je rasla. Pokušavao je da izvuče informacije od rodbine, od starijih susjeda koji su poznavali njegovu porodicu još iz mladosti. Ponekad bi dobio neki trag i nekad bi čuo da se zvala Anđelka, ponekad da živi u Beogradu s majkom. Ali nikad nije bilo dovoljno da bi krenuo u potragu. Kad je napunio 18 godina, Marko je počeo ozbiljnije da traži svoju sestru. Pisao je pisma gradskim vlastima, kontaktirao Crveni krst, čak je nekoliko puta odlazio u Beograd da provjerava adrese pronađene u telefonskim imenicima. Svaki put kad bi vidio ženu koja bi mogla biti njegova sestra, srce bi mu snažno zalupalo. Prilazio bi im na ulici, u parkovima, u trgovinama. Izvinite, da li ste možda Anđelka Petrović? Ta rečenica bila mu je na vrhu jezika 1000 puta. Život je ipak tekao dalje. Marko je završio školu, oženio se lijepom Marijom iz susjednog sela, dobio 2 djece, sina Luku i kćerku Tinu. Sagradio je kuću na imanju svoga oca i pokrenuo malu građevinsku firmu koja mu je omogućila pristojan život. Ali bez obzira na to koliko je bio zauzet poslom i porodicom, misao na sestru nikada ga nije napuštala. Često bi ga žena zatekla kako kasno uveče sjedi u radnoj sobi i prelistava stare novine, tražeći bilo kakav trag o Anđelki Petrović. Marija je u početku razumjela njegovu opsjednutost. Čak ga je i podsticala da nastavi potragu. Ali kako su godine prolazile, počela je da se brine. Marko je postajao sve povučeniji, sate je provodio na internetu tražeći po društvenim mrežama, zvao je različite institucije, a čak je angažovao i privatne detektive. Novac koji je trebalo da ide za obnavljanje kuće ili školovanje djece, on je trošio na potragu za sestrom. Marko, možda je vrijeme da odustaneš, rekla mu je Marija jedne večeri kada ga je ponovo zatekla kako pregleda 100 profila na Facebooku. Možda ona ne želi da je pronađeš. Možda ima svoj život i ne želi da ga neko remeti. Ali Marko nije mogao da odustane. Osjećao je unutrašnji nemir, neku prazninu koja ga nije napuštala. Kao da je bio nepotpun, kao da mu nedostaje dio duši. Noćima je sanjao svoju sestru, ponekad kao djevojčicu koja plače jer nema brata da je zaštiti, ponekad kao odraslu ženu koja očajnički traži porodicu. Kada je Marko napunio 45 godina, otac Ante obolio je od raka. Na samrtnoj postelji, starac je konačno progovorio o kćerki koju je napustio prije toliko godina. Zvala se Anđelka, rekao je slabim glasom. Rođena je 1974. godine. Njena majka Milica otišla je u Beograd kad je bila mala. Nikad ih više nisam vidio. Nikad im se nisam ni javio. Ante je umro sljedećeg dana, odnoseći sa sobom teret koji ga je mučio čitavog života. Ta informacija dala je Marku novi vjetar u leđa. Sad je imao konkretne podatke i ime majke, godinu rođenja, grad. Počeo je sustavnije da traži. Angažovao je detektivsku agenciju iz Beograda specijalizovanu za pronalaženje nestalih osoba.
Mjesecima su tragali, provjeravali gradske registre, kontaktirali različite institucije. I onda, jednog zimskog dana u decembru 2023. godine, telefon je zazvonio. Bio je to detektiv iz Beograda. Gospodine Petrović, rekao je uzbuđenim glasom, možda imamo trag. Vidjeli smo reportažu na televiziji o ženi koja živi u napuštenom trolejbusu. Zove se Anđelka, ima 49 godina, živi s majkom Milicom. Možda je to ona. Marko se srušio u fotelju. 49 godina, tačno koliko bi njegova sestra imala. Anđelka i Milica i imena se poklapaju. Ali trolejbus. Šta to znači? Pošaljite mi snimak, rekao je Marko drhtavim glasom. Ono što je vidio na snimku promijenilo mu je život zauvijek. Žena koja je izašla iz zarđalog trolejbusa na periferiji Beograda imala je iste oči kao on, isti nos kao njihov otac. Isti način na koji je sklonila kosu s lica. Nije bilo sumnje, to je bila njegova sestra. Ali u kakvom stanju? Trolejbus je bio star, pocrnio od vremena i zapuštenosti. Unutra se nazirao skroman prostor preuređen za stanovanje, s ciglama koje su zatvarale prozore. Anđelka je izgledala umorno, iscrpljeno, kao da je život iz nje iscijedio svaku radost. Njena majka Milica, sada već 70-godišnja žena, jedva je hodala. Marko je već sljedećeg jutra sjeo u autu. Vožnja od Zagreba do Beograda nikad mu se nije činila duža. Misli su mu se vrtjele po glavi. Šta će reći sestri kada je vidi? Hoće li ga prepoznati? Hoće li biti ljuta što je njihov otac nikada nije tražio? Hoće li biti sretna što ju je pronašao? Kad je stigao u Beograd, trebalo mu je 2 sata da pronađe trolejbus. Nalazio se u zapuštenom dijelu grada, između starih fabrika i napuštenih zgrada. Okolina je bila tužna, sivkasta, kao iz nekog apokaliptičnog filma. Trolejbus je stajao sam, okružen travom koja je narasla do koljena. Marko je parkirao auto 100 metara dalje i sjedio nekoliko minuta, pokušavajući da skupi hrabrost. Srce mu je lupalo tako snažno da je mislio da će eksplodirati. Ruke su mu bile vlažne od znoja uprkos hladnoći. Konačno je izašao iz auta i polako se približio trolejbusu. Mogao je da vidi dim koji se viorio iz improvizovanog dimnjaka na krovu. Čuo je tihe glasove iznutra. Pokucao je na vrata. Ima li koga? Rekao je nesigurnim glasom. Vrata su se otvorila i pojavila se žena. Marko je osjetio kako mu koljena podrhtavaju. To je definitivno bila njegova sestra. 49 godina kasnije, konačno ju je gledao u oči. Dakle, rekla je Anđelka sumnjičavo. Nije prepoznala čovjeka pred sobom. Anđelka, rekao je Marko jedva čujno. Ja sam tvoj brat Marko. Anđelka se ukočila. Pogledala ga je pažljivo, tragajući po njegovom licu za nečim poznatim. I onda je ugledala v oči. Te iste zelene oči koje je pamtila iz djetinjstva, kada je kratko vrijeme živjela s ocem. Marko, prošaptala je. Mali Marko. I tada su se bacili jedno drugome u zagrljaj. Oboje su plakali on od olakšanja što ju je konačno našao, ona od šoka što je neko ipak mario za njom poslije tolikih godina. Gdje si bila sve ovo vrijeme, i pitao je Marko kroz suze. Tražio sam te 30 godina. Anđelka ga je povukla unutar trolejbusa. Prostor je bio malen, skroman, ali čist i uredan. Milica, njena majka, sjedila je na krevetu pokrivena debelim ćebetom. Ovo je moj sin Marko, rekla je Anđelka staroj ženi. Onaj mali dječak o kome ti pričam. Milica je pogledala Marka suznim očima. Tako si narastao, rekla je slabim glasom. Baš ličiš na Antu kad je bio mlad. Sljedećih nekoliko sati Marko je slušao priču svoje sestre, kako su otišle iz sela dok je bila mala, kako su se snalazile u Beogradu, kako im je život bio težak. Milica je radila kao čistačica u različitim firmama, a Anđelka je završila srednju školu i radila kao prodavačica. Udala se jednom, ali brak nije potrajao. Nije imala djece. Zašto živite ovdje, pitao je Marko, gledajući oko sebe. Anđelka je spustila pogled. Ostale smo bez stana prije 3 godine. Majka se razboljela,
ne može da radi. Moja plata nije bila dovoljna za kiriju. Ovaj trolejbus nam je neko ustupio da koristimo. Nije mnogo, ali bar imamo krov nad glavom. Marko je osjetio kako mu se srce steže. Njegova sestra, koju je tražio 30 godina, živjela je u uslovima koje nije mogao ni da zamisli. Dok je on gradio kuću, širio posao i podizao djecu, ona se borila za preživljavanje. Idite sa mnom, rekao je iznenada. Imate kuću u Zagrebu. Imat ćete sve što vam treba. Anđelka je pogledala majku, zatim njega. Ne možemo samo tako. Ovo je naš dom. Koji dom, rekao je Marko. Ovo nije dom. Dom je tamo gdje je porodica. A ja sam vam porodica. Trebalo je nekoliko sati razgovora da ih uvjeri. Anđelka je bila ponosna žena koja se teško predavala. Ali kada je vidjela kako majka kašlje i kako joj je teško da diše u vlažnom trolejbusu, pristala je. Sljedećeg dana Marko se vratio s kamionetom. Pomogli su Anđelki i Milici da spakuju svoje stvari i nije ih bilo mnogo. Najvrijedniji su bili stari albumi s fotografijama i nekoliko pisama koje je Milica sačuvala iz mladosti. Vožnja za Zagreb bila je emotivna. Anđelka je prvi put nakon mnogo godina izašla iz Beograda. Gledala je kroz prozor kako prolazi pejzaž, kako se smjenjuju gradovi i sela. Majka je spavala većinu puta, konačno opuštena jer će imati topao dom. Kad su stigli u Markov dom, njegova žena Marija i djeca čekali su ih na vratima. Marko im je unaprijed objasnio situaciju i svi su se pripremili da prime nove članove porodice. Dobrodošli kući, rekao je Marko kada su izašli iz auta. Kuća je bila lijepa, dvospratna, s velikim dvorištem i baštom. Anđelka nije mogla vjerovati da je ovo stvarnost. Posljednjih godina živjela je u prostoru od možda 15 kvadratnih metara, a sada je gledala kuću veću nego što je ikada sanjala. Marija je bila srdačna i topla. Odmah je odvela Anđelku da joj pokaže sobu koju je pripremila za nju i majku. Znam da nije lako početi iznova, rekla joj je, ali mi smo sada porodica. Sve što vam treba, tu smo. Djeca su bila fascinirana tetkom koju nikada prije nisu upoznala. Luka, koji je imao 17 godina, pomagao je Milici da se smjesti, a Tina, 15-godišnja, pokazivala je Anđelki kuću i dvorište. Te večeri sjedili su svi zajedno za velikim stolom u blagovaonici. Marko je gledao svoju porodicu, ženu, djecu i konačno svoju sestru i osjećao je potpunost kakvu nikada prije nije poznavao. 30 godina potrage konačno se završilo. Zašto nisi ranije došao u Beograd da nas tražiš, i pitala je Anđelka. Marko je uzdahnuo. Dolazio sam nebrojeno puta. Ali Beograd je velik grad. Bez konkretnih informacija bilo je nemoguće. Tek kada sam te vidio na televiziji, znao sam gdje da te tražim. Šta misliš, šta se dogodilo s ocem? Zašto nas nikada nije tražio, pitala je dalje Anđelka. Bio je ponosan čovjek, rekao je Marko. Mislim da se sramio što vas je napustio. Možda je mislio da vam je bolje bez njega. Na samrtnoj postelji rekao mi je da ste mu nedostajale svaki dan. Anđelka je zašutjela na nekoliko trenutaka. I meni je nedostajao. Svaki put kada bih vidjela djevojčicu s ocem, pomislila bih na njega. Sljedećih sedmica Marko je pomagao sestri da se prilagodi novom životu. Odveo ju je ljekaru da provjeri zdravlje nakon godina provedenih u teškim uslovima. Pomogao joj je da riješi administrativna pitanja vezana za preseljenje. Čak joj je ponudio posao u svojoj građevinskoj firmi. Milica je brzo napredovala. Topla kuća, dobra hrana i briga porodice učinili su čuda za njeno zdravlje. Počela je ponovo da šeta po dvorištu, pomaže u kuhinji i priča priče djeci. Anđelka je bila opreznija. Trebalo joj je vremena da povjeruje da ova sreća neće nestati. Često bi se budila usred noći i provjeravala da li je još uvijek u toploj sobi, a ne u zarđalom trolejbusu. Zašto si me tražio toliko godina, i pitala je jedne večeri dok su sjedili na terasi. Marko je razmišljao prije nego što je odgovorio. Ne znam. Osjećao sam da mi nedostaje nešto važno. Kao da nisam bio potpun. Sada kada si ovdje, konačno se osjećam cijel. Žao mi je što smo izgubile toliko vremena, rekla je Anđelka.
Ne gubimo više, odgovorio je Marko. Od sada imamo sve vrijeme svijeta. I doista su imali. Anđelka je postala dio porodice na način na koji nikada nije mislila da je moguće. Pomagala je djeci s domaćim zadacima, razgovarala s Marijom o životu, radila u bašti s Markom. Milica je uživala u ulozi bake, konačno okružena porodicom koja ju je voljela. Markov posao je rastao. Sreća zbog pronalaska sestre dala mu je novu energiju i motivaciju. Počeo je da preuzima veće projekte, zaposlio više radnika i čak otvorio filijalu u susjednom gradu. Anđelka je također pronašla svoj put. Počela je da radi kao koordinator za socijalnu pomoć u lokalnoj organizaciji koja pomaže porodicama u nevolji. Njeno iskustvo života u teškim uslovima učinilo ju je posebno osjetljivom za potrebe drugih. Godinu dana nakon što su se ponovo našli, organizovali su veliko porodično okupljanje. Došli su svi rođaci koji su se godinama pitali šta se dogodilo s Anđelkom i Milicom. Bilo je to emotivno okupljanje, puno suza sreće i zahvalnosti. Znate šta, rekao je Marko tog dana dok su svi sjedili u dvorištu, možda je trebalo 30 godina da se pronađemo, ali možda je to bio pravi trenutak. Možda ranije ne bi bilo isto. Anđelka se nasmiješila. Možda si u pravu. Možda smo morali proći kroz sve to da bismo cijenili ono što sada imamo. Marko je pogledao oko sebe, svoju ženu, djecu, sestru, majku svoje sestre. Vidio je smijeh, toplinu i ljubav. Sada je znao da je potraga vrijedila. Svaki dan bola, svaki trenutak sumnje, svaka noć nesanice, sve se isplatilo za ovaj trenutak potpunog mira i sreće. Večeri su postale tradicija u Markovoj kući. Sjedili bi svi zajedno, razgovarali o danu, planirali budućnost i dijelili snove. Anđelka je često govorila da se osjeća kao da je konačno pronašla svoj pravi dom. A Marko je konačno spavao mirno, znajući da je njegova porodica potpuna i da nikoga više ne mora da traži. 30 godina potrage završilo se najljepšim mogućim krajem, porodicom okupljenom oko stola, mirisom domaće hrane, smijehom koji je ispunjavao kuću i srcem koje je konačno bilo na miru.